Mu gice cya 7 umujyanama w'ubuzima yasuye umuryango wa Mirambi mu rwego rwo kureba niba barakurikije inama zo kurwanya malariya. Agatari ku rukundo rwa Christine na Serge rurakomeje. Inzitiramibu rero ngiye kuyimanika muzajya muyiraramo rwose. Rega iri muri ofisi yacu mba numvise usohotse mpamvu ahumura akanyamuneza rwose. Malariya. Ya. Narumvise ngo iterwa n'imibu iba yihishe muri ibi hanya by'ibyatsi. Ndabikata mbimareho n'ibinogo byose mbisibe maze ndebaho iyo nyanya yoga kubwa n'umuhanzi zaturuka. Malariya. Ya. Yasi wa muganga bamvuye malariya ra. Hayi. Ramuga. Cyo. Bravo. Murakomeye. Namahoro. Malariya gisemo ntukije. Aka kadusanze turimo. Bongo ubu turagira ngo rogose nka kwakone mwatugiriye inama. Turagira ngo bino byatsi mbimareho byose n'ibinogo byose mbisibe ndebaho malariya azongera guturuka. Inzira bibwiwe n'iki rero? Hari umuntu yeba kumongo se. Ntaje mbaza kwa muze Karekezi. Uravyumva nawe nagendeye ku makuru mwasize kubitegeye mwe marwari. Uri umuntu w'umuhanga rwose. Mze. Agatari ko murakora. Ahantu hose nanyuze muri mudugudu. Sanze bari kugenda basiba ibinogo birekamo amazi batemba ibihuru bikikije ngo uyu muganda rwose urasiga isukari yose ari yose. Malariya barayihagurukiye. Abantu bose barayihagurukiye. Ibi rero usanze dukora. Nugushyira mu bikorwa ingamba twafashe zo kurandura malariya hivi kagera muri umudugudu wacu bose. Ahantu hose wanyuze ubonye ko nabo babikora. Gahunda rero kwiteye. Nugusenya ahantu hose imibu ikwirakwiza udukoko dutera malariya yihisha naho yororokera. Hose ivyo nibyo. Tumva rwose malariya mwayitangatanga. Rega yangejeje kure. Ariko ivyo ntibihagije muze. Ni ngombwa ko buri joro murara mu nzitiramibu bikoranye umuti. Ibyo mukabizirikana. Abyibuka ko ayimpaye. Buri mugoroba kandi mugafunga amadirishya. Burya imibu yinjiramo ari myinshi ishobora kugera mu nzu rwose bikaba bibi. Ku mugoroba. Ikindi kandi mugiye mubona imibu yatangiye koroka ari myinshi. Mugasaba ko batera umuti yica. Cyane abantu nkamwe mutuye mu bandi. Birumvikana. Kubita imfubyi wibwiriza kurira. Ibyo byose twabiganiriye mu nama yaduhuje nk'abaturage muri uwo mudugudu. Twarabivuganye birahagije rwose. Muze rwose aho nta utabashyikira. Ukomereza rwose malariya muyirandura. Ni ingamba twafashe. Niko se mwana wa. Ko nsanze muri aka kazi ubu ntugera mu rugo umukecuru akakwakira. Muze ndahagera mu rugo. Hakurika manze nkwakire nanjye mbaho muganga. Oya utiyanduza. Oya ndabikora rwose. Oya rwose. Oya yagutera n'amabavere ga. Yagutera n'amabavu rwose. Cyane usanze muri no mu gikorwa cyiza. Ntiwiyanduza koko. Reka. Ariko rero ugire buhoro. Muze ndakumva. Ibyo by'amabavu byo si ikibazo. Giburyo yasanze abantu bakora. Ntange rwose ndabafasha. Harimo tubuye rwose. Hanze akora igikorwa cyo guteza imbere ubuzima. Kandi utaguhabira umushike ntumba n'uryo. Wareze nka kwakira. Wareka rwose mbafasha. Ugomba kwisha hano. Ariko si boss yamamagariye iki ko mbona nta cyihutirwa ku buryo ntari kubikora kuwa mbere. Sudi ku cyangiye yamagaye mu bakozi bose dukorana.
ko buriya ntawamenya menya akazi kariyongereye igihe nari naragiye muri konje ndwaje papa. Kristi waje sha? Naje ariko sinzi impamvu mpamagaye kuza gukora muri weekend kandi ndabona nta cyihutirwa ku buryo kwa mbere nari kuba nakererewe. By the way, hari amadosiye yihutirwa nagomba gusinya uno munsi kandi ntabwo byagomba kuntegeza ku wa mbere. Nese ibyo bihuriye no kumpamagara gukora muri weekend? Hari ubwo mbafasha gusinya? Niko erega biri muri ofisi yacu bari bisohotse barumva mu akanyamuneza rwose. Hagati ariko vuga utankozeho ntabwo mbikunda ariko tukaganira utankozeho. Nkumurasha erega nkura bamva natwawe hano mva ndahandi hantu rwose ariko uri mwiza. So beautiful. Ufite umugore se wajya utwarwa nawe kugira ngo utwarwe n'aba bandi? Ariko ngiye baracyo nibaza. Bibaza iki? Uriya mugore wanjye w'umukecuru namushatse mpimirije nari narozwe cyangwa kuki ntabanje gutegereza umwana ubwo mwiza nkawe ukeye ucira amazi nkawe akabanza akangeraho rwose. Umukecuru njye mbona utari ukwiye kumwita umukecuru kuko muri mu kigero kimwe naho ibyo kuntegereza byo ntabwo byari gushoboka kuko nenda kungana n'abana bawe. Ukwiye gusubiza amaso inyuma ukanyurwa n'uwo washatse kuko ari we wawe natwe twebwe turi abana kuri wowe rwose. Ariko rubizi n'ikindi zigemba ndi kumwe n'uriya mugore nkumva ntari kumubona neza nkumva rero ndi kwirebera gusa. Rero uri mwiza rwose rwose wagira ngo wariremye pepe. Yewe ntero yawe nayirambiwe ushobora kukureka nkigira muri gahunda zanjye nimba ari byo ushaka kugira ngo shit. Umwana uko yakomeje kumara mu Rwanda koko kandi ukomeza kumukunda ikarusha kunyica ariko ndabizi abakobwa bakunda icyo nzi cyo ngomba kumugira ibiro bya kabiri. Reka ngende icyo nzi cyo ninjye nawe tu. Yewe ni byiza. Mukecuru wanjye nawe igomba gucika. Nawe nakubona arishima rwose. Arishima nari meze ariko nari ngiye gupfa byaganiriye rwose. Malariya ari nyinshi cyane. Muraho. Aho neza. Yego. Komera. Ni karere umufasha wanjye umugore wanjye. Nyina wa mwana nyine wari undwaje. Ni mama wa Christine. Ni ari rwose. Harya boroni. Nakubwiye ko umwana w'umusore ari wa muganga wamvuye igihe nari ndwaye malariya ndi mu bitaro yarangagaje. Dore n'uyu nguyu rwose. Uyu mwana w'umusore ni dogiteri? Ni muganga we namugira malariya ari nyinshi. Yari nyinshi rwose. Haguruka wongere umpobere mwana wawe. Yari muye kwisi. Dore wamburiye umugabo neza rwose. Yewe komera. Uraho neza? Gira abana. Niko niwe wicisha bugufi gutya koko? No kugira vuka mwakira ahubwo. Ire vu mwakire. Oya mukecuru ni ibisanzwe rega. Undi umuntu asanze abantu bakora aca bugufi nawe akabafasha. Cyane cyane iyo bari mu gikorwa cyiza nk'icyo kurwanya malariya. Erega twebwe abaganga baratuzi ububi bwa malariya n'ingaruka mbigira ku miryango yirwaje. Bavuze ko hari inyisho ntakugira. Ibase hari ubukene gusiragira kwa muganga kumara igihe kingana iki ntacyo bimarira n'ibindi. Ubuse Christine ko wajya kumenya kwakira abantu bize nkawe. Ubuse turakugira dute mwana wa? Tuguhe ka rufuro se? Oya mukecuru mwikigora rwose mu micyo mufite. Yakuzaniye amata se ko hano waje uko zikamwa. Bamukize igorora. Nyara kumuzanira. Muzanira iwacu zirakamwa. Zirakamwa. Muganga rero zirakamwa. Nabazi ni isuku yanyu mwebwe abantu bize. Ubu ntibwire ko abanyarwanda twese tutamenye guteka amata. Turateka rwose tukatereka waratunganije neza. Biragaragara rwose. Muryoherwe kandi. Fije rwose agira gitereka. Araryoshye rwose amata yacu araryoshye. Araryoshye pe. Muryoherwe rwose pe. Umuntu atagura ku munwa. Bararyoshye rwose.
aho yinywa rwose akongere nta kibazo amata akongere rwose. ubundi rero ku byo bavugaga byo kubanza guteka amata burya ni ngombwa ko abantu bose bahugukirwa n'isuku. Burya indwara nyinshi ziterwa n'umwanda. Erega niyo mibi itera malariya ikomoka ku mwanda niyitera rwose nta kundi. Se muzehe nawe mukecuru amakuru ya Christine mwana wa tubure ko yakubaza mwebwe mufite iterambere muvuganiraho. Hano reka ahubwo muhamagare twese tumuvugishe. nuko mwana wa muhamagare natwe tumuvugishe. Nimero zose urazifite? Ndazifite rwose. Muhamagare. Hello. Christine uraho? Makuru y'imezi. Wamenye se? Nakwirirwa. Nshaka kugukorera surprise rero. Kuri telefone? Cyane rwose. Ngaho fora ndi. Uri ku kazi kwa muganga simbona mwe mutajya mugira weekend nkatwe. Wapi wakisha wowe. Wase fora ngiye kugwa mu kavugana urahita umenya aho ndi. Alo ye. Alo. Oui. Mwana wa ni njyewe. Kumana ndarota mama ni wowe. Ni njyewe rwose. Erega dogiteri yadusuye. Ndarota mama bite. Ni njyewe rwose dogiteri yadusuye. Uzi ukuntu ari umwana mwiza. Neza nange tuvugane. Alo. Maze yamfashije n'umuganda. Simbizi nagiye kubona mbona ngezeho rwose ariko twishimye cyane. Nizere ko rero namwe muri aho. Natwe turaho. Ngiye kurwara malaria. Oya ntabwo nta irakasiga ubusa yaragiye ntabwo malaria yongeye kugaruka. Reka ngusubize dogiteri. Ciao urakoze. Nawe urakoze mwana. Ciao sinzi cyuma pepe emeye. Hari wemera se ahubwo. Umukecuru wawe yampaye amata aryoshye mbese sinakubwira. Habisha udatuma ntega nkazi. Christine ko nawe ntugashinyagure ubwo se muhirwe nayakureye. Ngaho se teguze tuyasangire. Habisha uriya nibyo zakubwira humure ndaza vuba tuzabonana. Sha reka ngurekere buriya tuzasubira. Urakoze bye. Urakoze cyane. So bye. Maze rero nagira ngo mbasezere ntaye. Gusa rwose nishimiye ukuntu mwanyakiriye neza. Yewe nananezere ko mwakize malaria rwose. Mbure kugushimira rwose muganga. Mureke rwose ngere mu rugo nduhuke iri joro mfite izamu. Warambuye ndakira rwose n'ijye ukwiye kugushimira. Voroni genda ushake ya sake nziza imwe nini rwose nkuru yakuze. Imwe y'igisore. Hanyuma tuyihe muganga tumushimire rwose. Ukize nawe mu misake se? Oya ndayiguhaye rwose. Yego si ikiguzi ariko nishimwe tuguhaye kuko wanadusuye. Yewe nakundi sinakanga icyo abavyeyi bampaye. Hako ntabwo muzadusura. Tuzagusura rwose tuganire tunezerwe. Dusabana. Zana mutwaze namuherekeje. Ngaho rero ugenda amahoro. Kandi Imana iguha umugisha. Murakoze nawe kandi. Nakumperekereza. Reka rwose nzagatogosa umufa mwini. Mubwiye ko tuzamusura natwe tukaganira. Tuzamusura natwe iyo zakiwe. Mugabo wakoze rwose cyane. Ahoro reka mugeze aha ngaha wihute nawe. Sigara amahoro nawe. Sigara amahoro. Cyane rusake. Genda amahoro ubwo ngubwo. Murakoze. Nawe utaha. Niko musore izi ndabo ntibibeshye uzijyana? Oya ntabwo nibeshye rwose. Njye suranzi? Oya ntabwo nkuzi ariko arabambwiye ngo nzizane hano. Bande? Ndarota
cyangwa